U tržnom centru na Zaječarskoj zelenoj pijaci danas je otvorena kancelarija Gradskog odbora Vlaške demokratske stranke Srbije, prostorija za okupljanje članova partije, ali i ostalih pripadnika vlaške populacije. Značajan je korak da i ova stranka učestvuje u političkom životu Zaječara, istaknuto je na otvaranju. Opštinski odbor Vlaške demokratske stranke Srbije od danas ima prostoriju u Zaječaru u kojoj će se odvijati aktivnosti članova povodom predstojećih izbora. Tu će ova nacionalna zajednica moći da dobije sve informacije o radu stranke i bitne odgovore vezane za vlašku populaciju. Ovo je prva prostorija jedne političke partije Vlaha, a mogu reći i neke druge organizacije Vlaške u opštini Zaječar, tako da sa te strane je veoma bitno znači da imamo jedan prostor da bi ljudi mogli da dođu, da se informišu i da prosto se osjećaju malo komotnije kada pričaju o svojim problemima vezano za vlašku zajednicu. Kako kažu aktivisti stranke, u budućnosti žele da ostvare što bolji odnos sa svim strukturama u Zaječaru, a to će im omogućiti i dobri rezultati na predstojećim izborima koje očekuju, kako bi mogli da učestvuju ravnopravno sa ostalima u političkom životu grada. Samim tim otvaranjem kancelarije u Zaječaru ispred ovih predstojećih izbora, a i u nekom budućem vremenu da će sasvim vlaška zajednica, vlaška nacionalna manjina biti u daleko povoljnom položaju, odnosno na proteknom periodu. Svi okupljeni na otvaranju Zaječarske kancelarije slažu se da je ovo jedan od koraka i ka očuvanju identiteta, kulture i tradicije kako bi opstali kao nacionalna zajednica na ovim prostorima. Tek sad je to probuđeno i sad imamo sva prava i da se izborimo za naše postojanje u društvu i da damo svoj doprinos. Ja mislim da je otvaranje kancelarije bitno zbog nacionalne svesti Vlaha, Rumuna na teritoriji što opštine Zaječar, što cele Timočke krajine. Prostorije opštinskog odbora Vlaške demokratske stranke Srbije nalaze se u tržnom centru na Zaječarskoj pijaci.